لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Mandum Nabi berdatu riwayat taulan 12 imam yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam, yang keintua tungku bandung insan Allah, yang kedua saudara Nabi Idris, yang syurga dalam mata nutup iblis. Dan Nabi no mata ke pun begat kapai, ne peding ke nan bala tren raja ne bekat Allah pun Nabi undi mangzala nam Ibrahim, yang tat murah dalam sejahtera perang Yarim. 7 Nabi Lut, 8 Idha dan Ismail, Yahudi Mina Turo Rabbi kerbeneti Allah. 10 Harun, 11 Musa anu Imran, Bukit Rutinan Rona Maret dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangatat sud, yang jilehan jadele sedang laju Allah. Maka leblah ulam pegat Zulkifli. Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karena Allah udep Cina. 16 Yusuf belum pengedak samlaka Allah. Raja rupa Nabi Yusuf ay bahate, Pumadalika perumo raja nang ramute. 17 Syu'ib umur payang ay saudara, yang jok tungkat ke mukjizat Nabi Musa Allah. 22 ay saudara Nabi Yakub, 20 le Nabi Yunus yang perut ungkut Allah. 20 put ulun sebut Nabi Isa, na ayah karena Allah poyang esa. 25 famba kenang wahai daulah Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan Allah. Mandum Rasul 25 ay bate, jamuruna budak Cina bela loli, jamuruna ba ulama bela lalo, gada bukbang ura malam telah duda Allah, gada bukbang ura malam telah duda Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله